Dame i gospodo, poštovani prijatelji, okupili smo se danas ovde, a povod, kao što znate, nije ni slavljenički, ni radostan, ali je najvažniji od svih povoda. Ovde smo zbog istine, ovde smo zbog Srbije. Sada bih zamolila gospodina Aleksandra Vučića da vas pozdravi i da vam pročita poruku koja je stigla iz Haškog tribunala od doktora Vojislava Šešelja. Dame i gospodo, dragi prijatelji, čast mi je što mogu da vas pozdravim u ime organizatora ovog skupa. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju, znam da su hiljade ljudi ostale van ove sale, znam da su hiljade ljudi ostali i ispred Sava centra, da nisu mogli da uđu. Hvala i vama koji ste ovde i onima koji nisu uspeli da uđu i svima koji u ovom trenutku kraj malih ekrana gledaju direktan prenos iz Sava centra. Hvala. Mislim da nikada u našoj zemlji nije bilo interesovanje tako veliko kao što je danas bilo za ovaj film koji ćete videti, film Istina o zločinima u bivšoj Jugoslaviji. Ja imam tešku dužnost da se posebno zahvalim supruzi i ćerki zločinački ubijenog, to ste videli i danas ćete videti, Radeta Rogića, srpskog mučenika iz Sanskog mosta, koje su ovde sa nama, Nada Rogić i Svjetlana Rogić, i one su zamolili i njih dve su samo zamolile da kažem, došle su ovde da kažu hvala onima koji su se setili i njenog muža i našeg naroda i naših ljudi tako ubijenih. Ćerka nikada nije videla te scene, način na koji je otac ubijen, i oni su zamolili i sada će i napustiti ovu salu zato što ne mogu da prisustvuju, ne mogu da gledaju, ali će sačekati i kraj skupa ovde van glavne, van velike sale. Hvala vam još jedanput što ste došli na ovaj skup. Svim akademicima, profesorima, doktorima nauka, glumcima, operskim pevačima, našim najistaknutijim sportistima koji se danas ovde nalaze. Sve najbolje, rekao bih, što Srbija ima danas se nalazi ovde u ovoj sali. I oni koji slučajno nisu sa nama su ovde duhom. A posebno vas molim za veliki pozdrav i najveće hvala njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom, gospodinu Pavlu, i vladiki Jegarskom Porfiriju. Pročitat ću vam pismo, poruku Vojislava Šešelja. Dragi prijatelji, Srbija i srpski narod danas su u velikoj opasnosti.
Nalazimo se u poslednjoj fazi pokušaja srpskih neprijatelja da nam otmu Republiku Srpsku i Kosovo i Metohiju. Vodi se sinhronizovana medijska i politička kampanja u kojoj pokušavaju celokupan srpski narod da predstave kao genocidan, a srpsku državu kao agresora u ratu na prostoru bivše Jugoslavije. Nažalost, u tome prednjače naši političari i mediji u Srbiji, kao da se utrkuju u lažnim optužbama na račun sopstvenog naroda. Valjda računaju što gore po Srbiji i srpski narod, to bolje za njih i njihove džepove. Optužuju i pokušavaju da unište ne samo državu i njene institucije, već i ponos i dostojanstvo običnih ljudi. Hoće i crkvu da nam prikažu kao zločinačku organizaciju. A žrtve postoje samo na drugoj strani, dok srpsku nejač, žene, decu i starci ne tretiraju kao ljude. Dečije i majčinske suze im nisu iste. One naše, srpske, kao da nisu postojale ili kao da uopšte i ne vrede. Mala Milica Rakić za njih nije ništa. O njoj i njenoj porodici ne piše se i ne govori gotovo nigde, ni u domaćim ni u stranim medijima. Ali o tome moramo i nikada ne smemo da prestanemo da govorimo mi, koji preziremo okupaciju i koji volimo slobodu i Srbiju više od svega. Onima koji hoće da unište Srbiju moramo da se suprotstavimo hrabro i odlučno, da im kažemo da Srbija nije na prodaju, da Srbija nije ni nafta ni duvan, ni bilo koja druga roba koju švercuju i preprodaju, već je Srbija sve što imamo i mi i naša deca. Saborci i ja bili smo prvi u osudi onih pojedinaca koji su izvršili zločin na pripadnicima drugih naroda, ali oni iz Haškog tribunala i njihove sluge u Srbiji koji bi našem narodu da stave omču oko vrata, ne govore ni reč o tome kako su Dražena Erdemovića, višestrukog ubicu iz Srebrenice, osudili na samo 5 godina zatvora. Ne govore jer je poželjno da ubijate ako ubijate za njih, u njihovo ime i za njihov račun, a nepoželjna je bilo čija nevinost samo ako im se politički suprotstavljate. Iza cele priče krije se njihov konačni pokušaj uništenja Republike Srpske kako bi brže, bolje i lakše oteli Kosovo i Metohiju, odvojili Crnu Goru i Srbiji nametnuli političke i finansijske obaveze iz kojih se nikada ne bi izvukla. Na kraju ponosan sam na moje saborce, na moje prijatelje, ponosan sam na sve vas, na sve građane Srbije koji se danas u našoj otadžbini borite za istinu, pravdu i slobodu. Ponosan sam i uveren da nećemo dozvoliti da se zaborave zločini nad Srbima u Krajini, zverska mučenja Srba na Kosovu i Metohiji, kao i najteži zločini počinjeni u NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sve možemo da oprostimo, ali ne da zaboravimo, da nam se ne bi ponovilo. Vojislav Šešelj, Hag. Hvala vam.